Attività li ssir kull sena mix-xufiera tat-taxis il-bojgħod hija ġurnata divertenti mirata għal madwar 100 tifel u tifla minn homes differenti f'Malta li ilha ssir għal aktar minn 40 sena. Sa minn sbieħ il-jum ix-xufiera tat-taxis jgħaddu għat-tfal u l-carriers tagħhom u jwasslu l-itfal għal ġurnata ta' avventura. Għajnejn Daniela Messina Ferrante jiġdu s-sodisfazzjon tagħha u tat-tim li laqat fil-kumpless lil dawn it-tfal. It-tfal hawnhekk ħadu pjaċir ħafna, għattaw ġurnata magħna, għadu fil-park, kielu, xorbu, għadu fuq il-bandli, raw il-ġonna li għandna hawnhekk, għandna mużew ta' trasport, għandna prasepju wkoll, għattaw ġurnata ħadu ħafna pjaċir qas iridu jitilgħu. Il-kap eżekuttiv tal-Aqda tal-White Taxis, Malcolm Chantar, spjeganna l-ħsieb wara din il-ġurnata fil-waqt li tana ħiel tal-kumplament ta' dak li kien hemm imħejji għal dawn it-tfal. Nafu l-tfal ikunu jistennew wkoll, allura hija xi ħaġa li għajna ta' kull sena nibdew norganizzaw minn qabel. Ovvjament ikun hemm nies li jgħinuk biex torganizzaħħa u għajna għaddejjem biha hekk, jiġifieri minn hawnhekk nitilqu minn hawnhekk hemm tal-ġelat jistennew minn barra. Minn hemmhekk nibqgħu sejrin is-sinema, mis-sinema għal-ħeltin għandna l-parti ta' flaxija. Qasmulhom ir-regali u nibqgħu sejrin lejn il-homes minn hemmhekk. Sor Firdaws tkellmet ma' One News dwar kemm it-tfal jistennew biħġarhom din il-ġurnata. The children are enjoying, they like it very much, and every year they wait for this party. They all the time ask when we are going with the taxis because they enjoy more than this, because from the morning also you don't find them, they're all playing and they're enjoying, and I think they are good for them to even to meet to each other's other homes, not only one homes, and that's very good for everybody. Il-laqgħa ta' One News ma' dawn it-tfal intemmet billi sellimnilhom fi triqithom lejn it-tokis, rekbin it-taxis u eskortati minn żewġ uffiċjali bil-mutur ta' Transport Malta.